Shwa bangin sedang ya ke kubor, ni kerpat ipi ki nongpek, ban subscribe ya ke ni ke channel, ban klik ya notification bell, ban yo kloy ki kubor na ke jela. Ki tylli ki Kynhun napoh ke Rilum Jaiñtia, ke Synjuk ki Waheh Shnong Jowai, rynkat ke Jaiñtia Student Union, JSU sengkmie, hadien ki jingïoh jingtip ke sorkar lembaga National Council for Teachers Education NCTE, kala ithuh ya ke B.Ed College Kiang Nangbah College Jowai. Nak liang jong mynta sngi kila Pynpaw ke Jingsngewnguh ya ke sorkar, namar ya kani ke jingdawa B.Ed kelas dang na dua ke senam ke khandai spak Pynioh, bat minta ke kenti kala urlong da ke jingerap ke sorkar, lembak menteri ke pulih putih, hakini ke senam beladem. General Secretary ke Synjuk ki Waheh Shnong Requoma Rq Laloo, hak jingkren cekilat pathai kubor ulaong kani ke kam basak teng kala urlong no bat kebadan kam kalong ban pinbiang ni kinong hikai kinong Trei kenang bakar kompedeng admission ni kisamla pulih kanong kebayat bet enti hak sngi banwan katban nakaliang General Secretary ke JSU samla Trei borlang suchen ula Pynpaw ke Jingsngewnguh yuma Lahkmen Rymbui ula Trei Shitom man Pynioh yakani ke B.Ed College Kiang Nangbah ya ke bala ithuh da ke NCTE dan Nongba Delhi. Pynpaw ke Jingsngewnguh yau Education Minister Rim to Lahkmen Rymbui hadien wa yo jingtip wa da yo ke B.Ed apo katai Kiang Nangbah utumit ikan ke NCTE recognition apo Delhi ni tai te kamu perkumu ki por go redap ilang asan do cijak di sebab Pynioh apo yo ki ilang go rim te da lalu ti ki yo dawa ya ke B.Ed College Trei kamu yo pi do hari ni por wa kata ke building pok mentong kawa da medu ki porang cepat bermani ke kabupaten pos 2 yang ka Kiang Nangbah higher secondary school te kam te liang asan de budde ni de yo chonglang churup ga Synjuk Jaiñtia Jowai te de chemi wa Education Minister Rim haunai August kam jo da pha ki chithi chepo Delhi ha ka member secretary yo ga NCTE ha menai September te kam te ha ka santrik news menai yung stem arjar pulih odi yo confirmation na Education Minister Lahkmen Rymbui wa kata do man kata wan pura wa detemit ikan naga NCTE man gele ke course ko sosdem ya ke B.Ed College kita to integrated course te tenir yo klam ke principal yang Kiang Nangbah government college te wa pentip ke ci wa kali ke recognition man was kiat handrai dang emun ke condition ke wa ke college hab fulfill ki ya ga ta ga thau chow bai ki ha ga honus nam the condition ko orang satain to ki faculty and staff punyo to gilang luna uri ki nongkre you know hikai tai te kam te de chin ni ga join press briefing ni ki you onga polite kubor liang ga Synjuk Waheh Shnong Jowai rynkat ke JSU to ni dawa siangut ko nang kong ko arwan kam ga ni ga JSC ko i de ya lumlang churup beman gale i emlang churup ko por aduk geni ke por le to kadau kuai kata ka thau untuk ukur kedu recognition Trei uman gawan ka thau gawa le yung iwan kuai muk dawa to uman ka to wa ka jingla luti yang ka ni ke B.Ed College ka wa Synjuk Waheh Shnong le da la ga chikmat ni ni sngi ta kam di yo jingtip ko tikna bo de yo ya ga recognition ta sngaw ko men hido kata wa ilai luti yang Synjuk Waheh Shnong churup lang wa Jaiñtia Student Union ko wada kre nado kisnam kat kendes pa pravanya ter hado kat ni ke jingis no tilang yang i wro ar snyaw man ko job dewa i upen snyaw i ite i kublai ya education minister so ha tu por ki wi idalai chemu ono do ubnai August yang last year haju por dalai luti i churup waga JSU hay to wa kani ke kam wa ka petition ke joint petition ko da pai sedok cha Delhi tasnya iman ka kam ko wa da job cho handrai mau ong to da job pura ko wa katni yo i kani ke recognition ko i na yang Synjuk Waheh Shnong churup lang wila luti lang ba i wa JSU hay to wa kamanu bode ni ya kani kam kenang wa yo lat ki usa tan untuk dukat yo ika recognition dem tene ga kate handrai mk mi upen biang hay to bagi nongkre ki staff ki nong hikai
kenang wa yo ya ka admission ko pura hadien habot i kita dan ni liang ka Synjuk Waheh Shnong pensnyau i ke Jingsngewnguh ko kro do kata-kata ya jinglan di yang ke sorkar ko dedep ha ka jingya khmat yang education minister ma Lahkmen Rymbui.